Wothalang so municipal board executive officers atum pens mithanga sai kits claims yapan apora teng pen kache wangwe. Dipurung spi along kedo Sri Mongol akulat trading license ing tanawek nang zila pen akulat sami ingkir thib nang zi posi hampranga song prep hoso se atum pen sai kedeng pon. KSCC tourism em dongkam mokam alang sunalongan kahumidam. HSLC asalang general sana subject bang tharin pai thongkep arni asalang ke enponsia phant arni ki hokpon thu engding pho longchap sar pum hangathek arni ke talon pon nizang Karbi Longri so municipal board asai hem along apora teng pen executive officers atum asai hem along chedam oidet longkampi mate hidi khulat along sami rong rup ki pangthir edji aphan bangki municipal board asai hem along sami ki thenai asai a hemlo lasonsi nizang Karbi Longri so municipal board asai hem sami kim rang ponlo bon sami labang so wothalang so municipal board asai hem along EO mate executive officers claim abang ku mate abang pi atum apora teng pen wothalang so municipal board asai hem along ke chebang oyedet aku thak sami arju si harki atum pen sami wothalang so municipal board asai hem along ka humida masai deng ponlo pherangki abitung atum pen ka humida mahut lapun ar wothalang so municipal board along LDA asai claim bang pi munti supi pen git pachini dun ateng ki labang so wothalang so municipal board along kaduk wawi chukomar aphai bang engkore ki thom andu labang so angbong pen executive officers ta inudlo lasi laso executive officers abang sitami kaprek asai kid u ajoksi wothalang so municipal board asai hemalong bangke apor ke chibi bang ing arthaya son lupta pharanke theidu pachini pontu lapen wothalang so municipal board asai hemalong pinyani anta miring abelang lasi prabjin pen miring ki piponji aphan sami pharake atheindo alang di hinpen pothot chunuri pontu hongkram pen longki rongpi Karbi Longri Abirta nangli rong bangka Nilirong ke jengka mensi. jengka pencil ada ke dam ke bang Jengka pencil ni bang abdang ni lo. tante nangli lada ke do kupine kota hemsan sana possible beten Possible be means di mabela pen bhara le join ji putani tum regular dharma kali de ajok masi bhara ta join ede lo la pen ni osomata bikraila la pen ni hem tani ni pido la bang ka sa pipik la si oso na enun bonus ani ta jemat hanang ko lo poche Kumat bang mate staff bang pando 23 zonde. 23. Dinar pen la including including dinner. Tante kaduk betum ta asai ke bang ver la puson ma mate ko son ni tum arlo pen birta la teng ke penang tum mang ke aning ha leng si ke do ke dam la son si adulong la si la so put hak ko an sia hok la la so puthak ke mane anu tin ta je akam si je bang ver he nili bang putte nili hem ki ho jengkha am manili hello bing manili garni bang kanon po poran sina he long la bang ke a hok la he nili bang nang le der che pe la bang ke amar pini bang ke hla cleaner gari ta hengno igla be jal he gari hengno la ko yala masi gari se lam lo amar ke cleaner tum bang e phong lang thap nang che hang lo masi la baidu phanili charne kon lo ma bhaini lang dam lo सबसे देर चल रही है समय थर्टी करने वाले नीली तुमने प्रेजेंट लापे लंगे तुम मने अटेंडेंस लेना चेक इकतमे तंते ईओ मते एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बang ke ning hang pen bang pon ning hang pen dam po la so put hak ko an hok na hok la एग्जीक्यूटिव लगे नॉन इली तुमा डिपार्टमेंट के एने के ऑफिसर के नीली तुमा डिपार्टमेंट पेन के माने अपॉइंटमेंट आवेला के बांग काउंसिल पेन सिन जन डिपुटेशन हिसाब नंग पिलो जे बेले का डिपार्टमेंट पेन सि बांग नंग पी के हला तुम ता बांग अमी थांगा काम दोरे समे इली भन इसी अपर असब सिस्टम बांग नंग चिपी दुन बम लो ला बांग के माने अनिंग आदलांग ले अनिंग हang na hot sia por chipi chot la pu son si mandal ka di tante la puson pulo tante अनिंग हंग आहुत पेन के कलिलो है माने जितिया माने काम दोलो पुलो तंगते इली इंफॉर्मेशन पिनंग को जे काम दोलो पुलो तंगते बांग बाइदो बांग information pipi pulo te bang ba इंफॉर्मेशन पिपी माने लसुता बांग लो है के बांग के बाइदो के बांग लो समी हो पु ब्लॉग लोंग ता अनुतिन ता चिनिक लो हो डाक्टर काम दोई को निली तुम के ला दा रong khang ब्लॉग वीडियो बाइदो से निली थानंग टांग मति tante jong sia langli palong ni mate dual charge son si dolo tante la so dim long ke langli dual charge sa jok ke claim ke da makasik sa la puson doma ave tante non ko bang ke la pusan bang non ko che chardo ni elang ni tu bang ke nili tu han seta bang un ana pornang chipi pilo non ko bang ke la sama bang thelong elang nili tu mista hoi ke mesen lang la pen kam jam pusita mi non stop tu nan tin stami non si kam ke thek ram ti lo je la bai do ge bang pen si file ko son si mane kang punang ji ma
la pen register ko son si maintenance ma sa minon si hini mane staff to ani ka chini long entity lo nami jana chini poje la da boithalang suge apor do elang Dipoi thialong ke Sri Mongol akhulat asupuni sanjena bang arlo solam kipent hur chodudlo lapen Sri Mongol akhulat sami ing hableng jipu hamprang song tung kham ateng punsi pang hapon cheklo bonta kedam tang therin phai throk arni labang so akhulat puthot ing pu thudeblo hamprang song songkrip hot su se tum pen labang so akhulat a trading license aphan ing than vek nang ji lapen akhulat sami ing hap thip nang ji pu si alang li tum pen khang pon ateng punsi Karbi Autonomous Council sim Dr. Turam Ronghang sabi pinpur lu sami pipa jirdamlo Lapen train pai cricket hom arni labang so puthak asai ke deng pon konsi ki chunu ma pusi hamphang song songkrip hosu se atumpen Karbi Autonomous Council along an huridam si la so puthak asai ke deng pon Karbi Autonomous Council Secretary Mukul Katharpen sami asai seklem pon tanglo la so puthak tar lip alu an sami sai deng pon lablo la sinon bang Karbi Autonomous Council CM Dr. Turam Ronghang phan kanghon pon cholo puta puthot alang nitumpen pachini pon thu a petition submitted a memorandum to CM Tuliram Ronghang on 9 March 2023 and he have assured us on 9 March that he will start an inquiry to close the shop of Sri Mangal. So in relations to that, to know the update of the inquiry, today we came here with the more than 15 organizations. We have came here in Karbi Anglong Autonomous Council to meet the secretary of Karbi Anglong Autonomous Council, Sri Mukul Kathar, and came to know the update of the inquiry. And he have categorically told us that he have done his inquiry, and he is just waiting for the executive meeting of our Karbi Anglong Autonomous Council. So since the CM of Karbi Anglong Autonomous Council here is not present here in Karbi Anglong right now, so the case is the file is in the process. So once the Karbi Anglong Autonomous CM came back here in Karbi Anglong, then the executive committee will decide whether the shop will be closed or not. And the 15 organizations, we would like to state to Karbi Anglong Autonomous Council and also to the people of Karbi Anglong that we want the permanent closure of Sri Mangal shop, and also we demand that permanent cancellation of trading license of Sri Mangal shop. We will not accept any kind of excuses given by the Karbi Anglong Autonomous Council until and unless the trading license is cancelled permanently for Sri Mangal shop. Thank you. Okay lah, hello. Ani sini tu notary ani tami prismit. Hello, tami nada konselor tami CM long tami itu pimpul lalu pidam lo. Tami pini tami lah Sri Mongol akolat bangkai na tami kangkir kesi thekdam long lah. La sini pini tami nitum jongpon tung. Pini tami inkir vek nang po wang sini tum kacuri kita tung lo. Nitum lah hang pang song lah punrota sosial organisation doan ke nitum cingrum si lah so aku laki inkir vek nang po. Nitum lah doan na song doan curi pen ke non. Terrain pai cricket hom arni nizang Karbi Anglong rongkhang konsensi ki parlupon cheng biri pa song arong ki parlupon dongkam mukam alang sunalongan tim tourism atumpen ka humridam Nizang Karbi Anglong rongkhang konsensi ki parlupon cheng biri pa song arong ki parlupon dongkam mukam alang sunalong Karbi Anglong Autonomous Council Tourism Department abitu atumpen ka humridam ahut Posong hawar sargi gangbra pen danglok penangan ke theke dinga tumdat chitong dun pensi labang so dongkam makam alang sun ko son pensi ke papat ponji pangthir ponji lapen alira cham lapen abolong pipi ponji ma puthak semi jingki jithan pon tanker alang so board hol pen longkir teron Karbi Longri Abirta Asam mangkang along HSLC lapen HS asad lang karju mari question paper alo kilik puke abatai penangan dutang lo lapuson si suhini ra ingkoi raket hamar praman HSLC asad lang general subject abang sami therei pai cricket thom asad lang tokti aprangsi labang so asad lang karju alo matik question paper abang kedam tang therei pai kri hini anu we social media along sami
iklang rock mate labang so paper sami kilik det azok seva atum pen sami labang so sat lang sami padu contract dat do la so puthak sami all astam student union atum pen sami ning ang samchit paklang ponsi asam angkang along prek jam hawar along ke song sai dengpon la so salang kitok ji atum sami salang kitok aheman palidam si puthodang chiru nang atum munta dolo la sila puson leputang te salang kitok ji atum sami masap kisung ason dugok tahaipu athi ong dung atum bang ki kachi sigme et ason si dutang lo la sila sumang so salang non ke bang ji thari puri phai thongke pani si pusthot salang petok bontu pu puta puthot pachini bontu la bang su salang kar ju alu salang tok tia prang social media long kachi thang pru ba putak sami CBI tum ham batar lipon pu pusi Assam Education Minister Nuno Speak pen tharang ke thing pachini bontu মানে সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে শিক্ষা নিয়ন্ত্ৰক তেওঁ এখন এফআইআৰ দিছে তো সেই এফআইআৰখন অলৰেডি আমি ফৰৱাৰ্ড কৰি দিছোঁ CID বিভাগলৈ তো CID এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে কেছৰ নম্বৰ হ'ল 3/23 তো সেইমতে তেওঁলোকে তদন্ত অলৰেডি ষ্টাৰ্ট কৰিছে তদন্তৰ কথাখিনি মই ক'ব নোৱাৰিম তেওঁলোকে CID যিহেতু কেছটো লৈছে তেওঁলোকে গোটেই পুংখানুপুংখভাৱে তদন্ত কৰিব আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে আচল একচুৱেল kiram tang therin phai khrini ani apar deo pani boha akang tui me thanga dowan along engdeng pho phulong chap charpu hachi ani ke talon pon arnam ani aphat mate phulong chap charpu ophan sami se akhi ponsi thogjir pon bangso phi kurusar dhuniram ronghang japon si alangli along kachrap achitu dun lapent arnam ajakong horang kelong dun abang phi bang pia tumpen rada thinu lom thup dina chikai ponsi puthor kadom kadi sai sami pedo ponthu labang so phi ningkan phoke chok ai him ke dok sami longchap charpo kurusar dhuniram ronghang achora koti kurusar lapen lunse pusar therong pia tum pen sami labang so him ke dok sami ingthan ponthu lapen labang so sai ke stong dun along sami ke chito dun mate ke stong dun arat an sami ke chuke jun asai deng ponsi lapen aju sami lun kana malin paman ponsi lunse pusar therong pi lapen lunse pu sonjir ronghang atum pen me chitong dun si mesen ek pen pachun pon sangti dipen projenterang Karbi Longri Abirta Madonna